YouTube ni Peter Brown 2050, kuri microphone ni Peter Brown. Ikiganiro cyo ni by'isi nisanzure, ngira ngo mumaje kukimenyera. Uyu munsi tugiye gukubita tubangura, tubasobanurire byinshi mutari muzi kubijyanye n'iyi migabane dutuye. Tugiye kwiga cyangwa se tugiye gusobanukirwa amavu n'amavuko y'iyi migabane dutuye. Byashoboka ko utanayizi, turabanza tumenye ubundi ni iyihe, noneho tujye ku mavu n'amavuko yayo. Twihuse rero, burya dufite imigabane 7. Iyo migabane nta yindi na Aziya, na Afrika, na Amerika ya ruguru, Amerika y'epfo, Oceania, Europe ndetse na Antarctica. Nubara neza urumva rwose kari 7, akaba ariyo migabane dufite. Wabyumvishe neza, umugabane wa nyuma twawise Antarctica. Uyu ni umugabane uherereye mu majyepfo y'isi, akaba ari umugabane ubundi udatuweho n'abantu bitewe n'uko bigoranye cyane kuba abantu bahatura bakamara igihe, kubera ko uyu mugabane urakonje cyane ku buryo ubushyuhe bwaho buhora munsi ya 0 degree Celsius. Ntago tugiye kuvugaho byinshi, ahubwo reka dukomeze ku nsanganyamatsiko yacu. Tugiye kwiga rero, cyangwa se tugiye kuba tuganira ku mavu n'amavuko y'imigabane uko ari 7. Abahanga bagaragaza ko burya imigabane ijya igira gutya ikagenda, cyangwa se ihora igenda, ahubwo twe ntabwo tumenya ko iri kugenda bitewe n'uko igenda gake cyane, ku buryo bigoranye kuba twebwe twakumva ko irimo iragenda. Ariko abahanga bakavuga ko igenda, ndetse ko ijya itandukana ubundi ikajya igongana. Ibi byose rero tubisanga muri teori yitwa continental drift. Birumvikana continent ni imigabane, noneho drift ni movement ni kugenda. Bivuze ko ni teori igaragaza ukuntu imigabane ijya igenda igatandukana ndetse ikanahura. Iyi teori ijyanye na continental drift yasobanuwe n'abanyabwenge benshi batandukanye, aho twavuga nka Morris, twavuga Taylor, twavuga Hammond ndetse na Alfred Wegener. Kubera iki musubiyemo inshuro nyinshi? Ni ukubera yuko niwe tugiye kuganiraho, tugiye kuganira kuri teori yiwe. Kubera iki ariyo nabahitiyemo? Kubera yuko teori yiwe iri mu mateori yemewe kurusha andi mateori. Teori yiwe yabaye ubukombe, yemerwa n'umubare munini w'abatuye isi. Niyo mpamvu nabahitiyemo kugira ngo tuyiganireho, tumenye ngo Alfred Wegener yasobanuye gute ku bijyanye n'ukuntu imigabane ijya igenda. Reka tumuvugeho gato Alfred Wegener. Alfred Wegener ni Umudage, kuko yavukiye mu Budage mu mujyi wa Berlin. Bibutse ko Berlin ari umurwa mukuru w'Ubudage. Mu mwaka w'1880 aza kwitaba Imana. Mu mwaka w'1930 yitaba Imana ari muri Greenland. Birumvikana afite imyaka 50. Uyu Alfred Wegener ubundi akaba yari climatologist cyangwa se meteorologist. Iyo tuvuze mu climatologist, no wize kubijyanye n'ibihe.
murabizi tugira ibihe by'izuba, ibihe by'imvura, ibihe by'imiyaga. Abize rero ku bijyanye n'ibihe nibo birangira biswe aba climatologist. Nibyo yari yarize. Gusa mu mwaka w'1915 yaje kugaragaza teori yiwe yaramaze igihe kinini akoraho ubushakashatsi. Iyo teori nyine yasobanuraga ibijyanye na continental drift. Ngira ngo nabibabwiye, yasobanuraga ibijyanye n'ukuntu iyi migabane yabayeho, origine. Reka tumuganireho kuri teori yiwe. Alfred Wegener, teori we itangira gutya. Yavuze yuko mu myaka miliyoni 250 ishize, ubundi isi yari ifite umugabane umwe. Uwo mugabane witwaga Pangea. Iyo Pangea yavuze yuko yavugaga all land together, cyangwa se ubutaka bwose hamwe, mu myaka miliyoni 250 ishize. Uwo mugabane umwe birumvikana hari n'inyanja imwe. Iyo nyanja yayise Pantalasa. Pantalasa bivuga all water together, cyangwa se amazi yose hamwe. Aho ni mu myaka miliyoni 250. Teori we yakomeje asobanura ukuntu mu myaka miliyoni 200 ishize ya Pangea yaje kwicamo ibice bibiri bitewe na rotation of the earth. Iyo tuvuze rotation of the earth, bitewe no kwizenguruka ku isi, kuno isi yizenguruka, yavuze ko byatumye uno mugabane umwe witwaga Pangea wicamo ibice bibiri, ukora imigabane ibiri. Iyo migabane ibiri, umwe witwaga Roalasia, undi witwa Gondwanaland. Iyo Roalasia avuga ko yari iri mu gice cya ruguru cy'isi, ikaba yari igizwe na continent anga twavuga nka Amerika ya ruguru, twavuga Greenland, twavuga Europe, ndetse twavuga na Asia. Iyo migabane ubu ngubu dufite yose yari iri muri uwo mugabane umwe witwaga Roalasia. Noneho Gondwanaland yo yamanutse mu gice cyo hepfo, yari irimo imigabane twavuga nka Australia, twavuga nka Afrika, twavuga nka Amerika y'Epfo, twavuga nka Madagascar, twavuga nka India na East Indies, ndetse ntago twakwibagirwa na Antarctica. Ibyo ngibyo yagaragaje yuko iyo migabane yitandukanyije mu myaka miliyoni 200 ishize. None avuga yuko iyo migabane ibiri, Roalasia na Gondwanaland, hagati harimo inyanja yitwa Tethys. Inyanja yitwa Tethys. None akomeza avuga ko mu myaka miliyoni 145 ishize, uko gutandukana kwarakomeje, aho Ubuhinde bwazamutse mu majyaruguru y'isi buturutse nyine mu majyepfo. Uko twabibonye,
Gondwana harimo n'Ubuhinde, kandi Gondwana twabonye yuko yamanutse ku gice cyo hepfo cy'isi, mu majyepfo y'isi. Buno Buhinde rero ngo bwaje kuzamuka bujya kwihuza na Aziya. Reka ngire kimwe nkubwira ku Buhinde. Muzi imisozi yitwa iri muri region yitwa Himalaya region. Burya iriya misozi yabayeho bitewe nuko ubu Buhinde bwazamutse bukajya kugongana na kiriya gice cya Aziya cya ruguru. Muri uko kugongana habayeho gusunikana, ndetse gusunikana n'ubu ngubu kuracyahari. Uko gusunikana ko kwatumye habaho imisozi dusanga muri region ya Himalaya. Ngira murabizi naho dusanga umusozi muremure witwa Everest. Nuko iyo misozi yabayeho. Yakomeje avuga yuko mu myaka 65 imigabane yose yakomeje kugenda itandukana noneho byanyabyo, kubera ko mu myaka miliyoni 145 Australia yari igifatanye na Antarctica, byari bigifatanye. Mu myaka miliyoni 65 ishize nibwo Australia nayo yatangiye gutandukana na Antarctica. Antarctica nyana nayibabwiye, babwira yuko ari wa mugabane ukonje cyane dusanga mu majyepfo y'isi. Ubu rero nyine twaba dufite iriya migabane 7, gusa inkuru y'ukuntu yavutse akaba ari uko nguko. Twatangiye tugaragaza ko yatangiye ari umugabane umwe uza kwicamo imigabane 2. Iyo migabane 2 nayo igenda icikagurika, cyangwa se igenda ikora indi migabane kugeza kuri iyi migabane 7 dufite. Ntabwo twasoza tutavuze ku bijyanye na critique uyu mugabo zamukorewe. Iyo tuvuze critique ni ibyo bita kujora, ukuntu ino teori y'uyu mugabo abahanga bayijoye. Abambere bayijoye bavuga ko uyu mugabo nta kintu yakwiye kuvuga, ubushakashatsi bwe nta kintu bwari bushingiyeho, bitewe nuko ngo yari umuklimatologist, ntabwo yari umugeologist. Bavuze ko nyine yize ibijyanye n'ibihe, ntabwo yize ibijyanye n'ubutaka. Bavuze ko rero nta makuru ahagije yari afite, kubera yuko nta makuru ahagije yari afite ku bijyanye n'ubutaka. Bavuga ko amakuru yari afite arajyanye n'ibihe cyangwa se n'ikirere. Abandi bajoye teori yiwe bavuga ko bigoranye cyane kuba nawe yasobanura icyo yagendeyeho agaragaza iriya myaka twagiye tubona. Bavuga ko ari imagination, cyangwa se ari ibitekerezo yagiye ashyiraho ngaho ariko bidafite ishingiro, kubera yuko ngo nta kintu yigeze agaragaza yagendeyeho ari kugaragaza iriya myaka. Abo ni abandi bamukrititse. Abandi bamukrititse banyuma bamukrititse bavuga yuko bigoranye cyane kuba rotation y'isi, cyangwa se kwizenguruka kw'isi byatuma habaho gutandukana k'ubutaka, kubera yuko ruguru nababwiye yuko uku gutandukana kw'iyi migabane yavuze yuko ngo byatewe na rotation y'isi. Rotation ni ukuvuga kwizenguruka kw'isi. Kwizenguruka kw'isi ngo nibyo byatumye habaho gutandukana. Abahanga rero bakavuga ko bigoranye cyane kuba isi yakwizenguruka bigatuma ubutaka butandukana, kuko bavuga yuko ubutaka bukomeye cyane butapfa gutandukanywa nuko isi yizengurutse. Nizo critique zibanze
zakrititse teori yiwe, ariko ibi ntabwo bikuraho yuko teori yiwe yemewe kurusha izindi teori. iri imwe mu mateori rwose yemerwa cyane kubera yuko arasobanutse. Nahangaha duhiniye ibijyanye n'amavu n'amavuko y'imigabane dutuyeho. Twaganiraga ku mugabo witwa Alfred Lothar Wagner w'Umudage wagerageje gusobanura ibijyanye na continental drift cyangwa se kugenda kw'imigabane dutuyeho itandukana ndetse inihuza. Ikiganiro cyacu nakagaruka, ibiganiro byo biracyari byinshi cyane. Icyo tubasaba ni ukuba inshuti nyanshuti y'ikiganiro cyacu. Ntugende udakoze subscribe. Hari ikiganiro wifuza ko twazagukorera, watwandikira ubinyujije muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri nimero ya telefone 078 96 15 976. Icyifuzo cyanyu azaba ari nk'itegeko. Ciao ciao, turabakunda cyane.